Riuma igongona ria mwanya ria kuherwo ngirwa mbiraro cia maini na ria makoragwo na kambi mwena wa Lamu, bendera ya mwanya o ndumwe na marangi ma kumakurana. Igongona riria rigwikinyitio ni mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta o ndumwe na munene wa mbiraro Robert Efoshe. Uheani wa marangi maya ukoragwo ari undu wa mwanya maundu-ini ma mbiraro, kuna gikoragwo ari gitio kinene kiria monagio ni undu wa wira wa mwega marutaga. Manda is an invaluable listening and watching tower for Kenya and Kenyans. Ikinya ria gikundi giki kuheo marangi maya ni kuonania ni mambaterio ngathi na kura kwa mone gucungagiriria ruhonge taruru rwa mbiraro gufunjo. We must never let our guard down or become complacent. Akiaria hindi igongona riri, President Uhuru Kenyatta ni atugiritie wira uria ukoretwo ukirutwo ni ruhonge ruru rwa kuhitana na itoi o ndumwe na kugacirithia ugitiri wa maini. This base at Manda is a critical focal point for our sacred national duty of defending our sovereignty, maintaining our territorial integrity, securing our borders, and preserving our cherished freedoms and our way of life. Ideni riu President ni ugite ni mekwihotora ta thirikari kunyitirira ikundi ta ici irirutaga wira muritu wa kugitira bururi na kona ciothe. So to you I once again say asante sana, hongera Kenya Navy Base Manda Bay, hongera KDF, Mungu awabariki nyote na Mungu aendelee kuilinda taifa letu la Kenya.